Ciumia nini tu thutha wa atongoria kiama kia Democratic Party kuuga Spika wa mbunge nene ya bururi Justin Muturi niwe ukarirukia federa ya kiama giki giturwa-ini kia upresident ya githurano kia mwaka ukite. Riu Muturi niaugite ndeto ino na moko meri. Akiaria ari kaunti ya Nyeri kuria gucamanitie na atongoria ngurani ya kiama giki kia DP, Muturi augite kioneki giake gia kuingira thingira-ini wa iregi wona President Uhuru Kenyatta arikite na riake gitire kirahora. Ndaraguagua ndugame kia president 2022. Agitetera ikinya riake ria gukarugama na kiama kia DP, Muturi ni okireirie atongoria aria makoretwo makiendekithia gukunjwo gwa ciama nini guku bururi-ini na atongoria meyohanie na kiama kimwe guku akihinyiriria riri ni riendekithia ria atongoria eyedi. Turona mungu kwirwa ati kiama giki tene kiama giki ora kiama giki kia DP, it's all over this country. Na uria urugari wa githurano kia mwaka ukite urathie na mbere kwambatira, Muturi augite ota atongoria aria angi ni gukorwo akiambika icera ria kwiyarira icigo-ini ngurani cia bururi guku akiuria muingi wihuge atongoria mari na maroro ma ungumania. Kize kwa kina wale ambao ndio viongozi ambao wana shape direction ya vile mwananchi kule mashinani anapo kata kauli zake. Muturi, gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria na muhuri biashara Jimmy Wanjigi ni amwe atongoria gicigo kia Mount Kenya aria maraitira mata giturwa kia upresident na ni makoretwo makionania kurarakwo ni miario ya aria makoretwo makiuga icigo giki gikaruta munini wa president ndeti president ya githurano giukite. Githurano-ini kia mwaka wa 2017 namba ya ikia kura gicigo-ini giki kia Mount Kenya yari andu matanyihire milioni 5 na kamiti ya IEBC mihango-ini yao ya wandikithia wa ikia kura iratanyite kwambateria na beno nginyagia andu milioni 8. Mutharano wa kura ici niguo tumite anyoteri agiturwa kia upresident mambike thabari cia mahinda kwa mahinda gicigo-ini giki kuha muingi ukamanyita baru. Girifotera Kameme TV retora kone nogari wa Kameme.